kwegukana igikombe byanshimishije nubwo nari mfite ibyiciro bibiri ariko icyiciro kimwe kikaba aricyo kibashije kwegukana igikombe ariko nashimira abakinnyi banjye babashije kugera finali mu Yes, ngwaye ikaze kuri Patabi TV. Ahangaha duherereye ni mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Gishari mu kagari ka Ruhuni. Ndagira ngo mikaze abantu mwese mudukurikiye kuri Patabi TV mbabwira ko twitabiriye irushanwa ryitwa Imizi Alliance Foundation. Uyu mwanya rero turi kumwe na bamwe mu batoza babashije kwegukana igikombe kiri rushanwa ryari rigeze ku musozo cyangwa se ryasatiraga finali aho bagiye banahabwa ibihembo nk'uko muri buze kubyibonera mu mavideo twabagaragarije ko twahababereye nka Patabi TV. Nje muri kumwe ndimesha y'u Rwanda nk'ibisanzwe, reka dutangire twakira umutumirwa wacu uyu munsi. Amazina ni Himbaza Samuel, n'abandi umutoza mukuru w'ikipe ya Ofayeri ikorera hehe ku bantu bari kudukurikirana aho baherereye hose? Ofayeri ubundi ikorera hehe? Ikorera n'ubundi hano Rwamagana ariko mu murenge wa Kigabiro kibuga cya Iga aho umurenge wubatse ubu ngubu. Samuel, ku butoza bwawe cyangwa se igihe waba umaze ukorana n'abana ku buryo uza ugahangana n'abandi batoza ugatwara igikombe, umaze igihe kingana gute muri uyu murimo? Kuva igihe nahereye ndi umutoza maze imyaka 6. Ufitemo experience y'imyaka 6. Wabyakiriye gute kwegukana igikombe? Kwegukana igikombe byanshimishije nubwo nari mfite ibyiciro bibiri ariko icyiciro kimwe kikaba aricyo kibashije kwegukana igikombe ariko nashimira abakinnyi banjye babashije kugera finali mu kindi cyiciro babonye igikombe ko undi mwaka ari twebwe. Ese iyo abakinnyi banyu murimo mububakamo guhatanira ibikombe cyangwa mububakamo impano izabahesha igikombe? Icyambere ni ukubakamo umukinnyi impano. Icyambere ni ukugira ngo umukinnyi iyo mpano yiwe tuyishyigikire azatwara ibikombe ariko anafite n'iyo mpano. Ni iyihe mbogamizi ikirimo kuri uyu munsi wa none mu irushanwa cyangwa se mu itegurwa ry'aya marushanwa? Imbogamizi zirimo ni uko biba ari shampiyona muri make. Iyo ikipe iteze ikajya gukina n'indi kipe byasabye amatike, usanga harimo b'abana batabonye amatike ugasanga arasigaye cyangwa biteje ibindi bibazo ariko ugasanga imbaraga ni nkeya nyine, ubwitabire bw'abakinnyi bari buherekeza ikipe mu gihe yasohotse ugasanga nicyo kibazo gihari. None se ntago mukora nko kuba mwakira hamwe nk'amwe niba abana babiri babuze itike cyangwa batatu mukaba mwabateranyiriza itike, kuko ndumva mu buryo mwubakamo abakinnyi harimo ubumwe cyangwa n'ubundi bamwakoze iyo bwabaga? Tuba twagerageje abakinnyi bari kuboneka bose, ureba abakinnyi bishoboka nawe ukabafasha bishoboka, imbaraga zawe zigera akaba ariho uhagarikira. Ubona uvuga ngo hari abakinnyi batabonetse ku buryo kubera ikibazo cya mikoro? Hari abakinnyi baba batabonetse baba basigaye inyuma kubera mikoro ntibabashe kugera aho abandi bageze, babashije kugira iyo tike babona ibatwara. Niye message ufitiye abakinnyi bawe batwaye igikombe? Mbere na mbere abatwaye igikombe, abakinnyi banjye batwaye igikombe ndabashimira kubera ko dutsinzwe rimwe mu mikino igeze muri 15 twakinnye, dutsinzwe match imwe mu mikino ya Fazal, niyo match yonyine twatsinzwe ariko kuva icyo gihe ndabashimira ko tubashije gutwara igikombe dutsinze ibitego byinshi. Noneho niye message ufitiye abakinnyi bawe batatwaye igikombe? Message mfite abakinnyi banjye batatwaye igikombe ni imyiteguro irenze iyo twiteguye kandi tukagumana umwuka dusanzwe dufite, tukumva ko ejo ari twebwe, kubaka icyizere muri twebwe. Samu, nicyo ugiye guhindura ukurikije ibyo wabonye hano? Ikintu ngiye guhindura kuri bijyanye n'abakinnyi nagiye mbona hano, hari igihe ubona abatoza bamwe muri twebwe usanga kubera intsinzi bamwe turi gukoresha abakinnyi mu myaka itari iyabo. Icyo kintu cy'imyaka ko gikomeje kuba ikibazo? Icyo kintu cy'imyaka rero turashaka kugira ngo gihinduke, niba ari umwana w'imyaka 10 abari 10, 13 abari 13, 15 abari 15, abari gutyo twubaka
umupira wacu. Niyo message ufitiye ababyeyi bemeye kuzana abana kubandikisha muri Ofayeri? Message naho ababyeyi bemeye kuza kwandikisha abana muri Ofayeri no kubashimira barabona bari kubona umusaruro w'ibyo baharanira. Nimba ari igikombe twaba tugitwaye, nimba ari finali twaba twarayigezeho, abana bato cyane y'imyaka 10 bakaba barapfiriye muri kimwe cya kabiri nabwo kuri penaliti. Turashimira muri make ababyeyi bitanze bakaduha abo bana bakatugirira icyo cyizere. Umubyeyi ubonye ikiganiro cyawe akumva ko urera abana mu buryo bwo gukurikirana impano zabo ku bijyanye n'umupira, akifuza ko yaguha umwana kugira ngo nawe umumurerere, yakubona gute? Ndagira ngo uvuge nimero. Umubyeyi wifuza kuba yazana umwana mu kwiga umupira muri centre ya Ofayeri, kareba imiryango irafunguye. Nimero yanjye kugira ngo babashe kumbona MTN 0784 260 271. Sam, urakoze cyane. Urakoze cyane nawe. Ndagushimiye. Yes, yari Sam rero twari turi kumwe kuri microphone, ngende mbeshe y'u Rwanda kandi subscribe tujye twibana.